Evo ga, gotov je. Nema od njega ništa. Sprema se. Gdje uzmemo sam našli s kapušom? Strah me da rekli, učeo zadnji put sam bio... Šta? Sam bio Ništa se ne boj. Ja otišao vrata i... Ajde. Dođi, dakle... Ništa. Ako se ne vidimo... Ako se ne vidimo, vidit ćemo se. Pojao? Vićemo gore, ne, mi idemo gore, ja sam podnio padobran. Ja. Mi gore na vranu kredu onda. Dođi po nas autom dole, najbolje je hitno. Zove hitnu. Nije ove stavno, pa onda je možemo. Ja sam išao... Dok ima bukove, onoga drveta mogli bi napraviti sebi salatu za taj. Prije, ne znam po koje, možda ima 4-5 godina, kako smo ošao tu gore, nisam smio dalje jebem. Bio... Isto davno išli. Bilo pašće od ovoga. Isto davno išli. Znači, glavni cilj je negdje. Negdje u onoj šume da znate ćete se ne strašiti. Ako se izgubim. Gore će nam kosti biti. Znam ja to sve, samo ne znam rekao za ovo tu gore. Ja sam bio davno sad. Pravo ti, daj ti neki dobar GPS da on nas mogu naći. Danas. Evo sad dok se izgubimo, onda ga jebaj. Muljska gruha. Da. Kažem, to ti pojača ako se izgubimo. Da će se bolit grlo vičući. To je fond pa najveći da mu... Kod onoga brmasta. Kod sebe ko stavio za taj komad plac. Ovako u ovoj namore fino šapki. Evo bolje. Čajarni. Nije što je bilo. Šta nije bilo. Ove su mnogo čovjek zajebane za... Ne opustamo civilizaciju, ne znam neki ljudi. Ne opustamo civilizaciju. Ovdje smiš. Sad ću ja tebi objasniti jednu stvar. Na nogomet. Dakle, kako sam ja gledao na onoj autoputu, odnosno, ne, brzo šest što smo. Točno pored ove moje djedovine. Prodaš. Tu će biti, ne, tu će biti. Ko ono, kako se zove? Prkvan se naprsi. U Korenci, kod Macole, ovo će biti kodači. Kod Mehinog. Kod Mehinog, tako je najbolje. Ovi svi iz Slovenije ko zmija. Naplaćaju dup. Samo što je meni zajebano što će, on ima izlaz na šumatice. Napraviš benzinsku i naplaćiš slovenske cijene za Slovence. Tuka je Slovenija. Tu je dole reciklaža. Reciklaža. Eko. Meni je sad došlo. Eko dvorište. Tu se dakle, sa desne strane zbacuju staklo. Meni je sad došlo, ja sam prijavljivao ono tam što se bacao na otpad, evo došlo mi je da prijavim, da pismeno podnesem zahtjev za čišćenje toga, pošto april mjesec čistoće, pa će vjerovatno doći poslije neka da čisti. Tako da će to čistiti. Vjerovatno trebam odnijeti koji dan taj zahtjev. A ja mislim da je ta neka, da je ta sketa čila. Mi sa ovim ne smijemo. Mislim da je u ovom ovdje, ja sam kako sam išao da sam pokazivao gdje je ta neka pećina koja navodno skroz dole izlazi. Ne verujem zato što nije bacao. Ali to što se izvrćuju samo trešnje, dole kod nas dvije trešnje se. Izvrlo evo i ovdje trešnje. Imaju dobre žile. Dobro žile. Uvijek on nisam slabom žilom propano prvi. Tako je, ovo je isto. 100 godina da je ima više od 20 godina da je danas prošao. I ja sam tako negdje gledao. Ovo i nije put, jebot, puti me nazad. Jes, brate, vidiš. Jes, šta mi stiže. Ovo je bio put isto, dakle, samo se dole posle, jer se ovaj ne koristi više. Ovdje sam imao pričao sa džedom na traktoru. Kako ima ne bi? Jesam sad spješice.
Ovdje vidimo. Da potražimo tu čuvenu pećinu. Ja mislim da je, može se tu je vam dole ispod. Samo da ne upane koji je u nje. Tu je. A? Ja? Evo, tu je. Ja znam kad sam išao da se to spominjalo, kad sam išao na nogomet. I neko je onda mene vodio da vidim tu. Ali sam ja bio samo jedno, mislim. Evo, ja mislim da ovo, ha? Aha. Nije. Tu negdje mora biti. Nije to. A, bilo gore. Ne, ovdje. Sad već visoko. Ako ne upanem. Da ne bude dole, on to nije dole. Ha? Nije to dole. Ona je bila dole, na ovom drugom putu. Ja mislim da je možda dole. Tu. Evo, ovo je vam gore već njiva. To je nešto tam nije, to je moja djeda. Ono dole ima. Sve su bijelo i gore zeleno. Nešto dole ima. Ja, evo put. Onda mora Ona nije bila odmah na ulaz. Ne, ovo je taj put. Ovo ne Ja. vidi put. Vidiš da smo odvoj kontakt smjer. Ovdje je bila još rupa, tamo O, ogromno. to je ta sketič. Ali se više nije. On kaže ako je samo televizor i vidite još ovdje gleda. Neko samo serije gleda televizor. Ono gore još je nešto ovdje. Evo neki crni šeši. Neki malo veći serije. Evo ovo je sve dok mi tu ide. Direktno da tu na Semze. Nemaš ti kakav džep sa tent? Ili da tamo u taj? Tako Izgledam ključ pa ću lajeti. nije dovoljno ovo rukta. Daj meni, ja ću bući. Ja se ponio 3 hanjke. Ja se ponio 3 hanjke. Ti vuči rusak imena. Ti ispune 3 hajnekene. I ovako ne znamo kako ćemo se vratiti, kamo kad popiješ. Evo ovdje dole mi idemo. Sad možemo voda, a možemo isto voda gore. To gore se, ja mislim, izađe tamo iz akuće pajne. Tu da sam ja motorom dolazio. Ali možeš isto ovako Ja. poprići tamo. Mislim da je ovo pravi put. Evo zmije ovdje ubio jelene. Sani kamen ubio. A evo. Evo raje. Ljepote. Dole smo igrali nogomet. Ja, ene dole, Ona fakat. bacila na nas petarde. Evo ne je bilo dole naš Kaj ljudi me hica, ne. nogometno igralište. Ne mogu se kako se nju zvali. Prije nisam mogao igrati nigdje, nek otići vamo u divljinu. Pa bilo je nestalo ovdje vam i onda je došlo. Evo, slabo, Došao signal. Ali izgleda se baš ne trebam previše pouzdati. Da će vam biti internet, ipak je ovo divljina. evo, ali ono gore, ono mora biti ono... Pa da je odušiljač, tako kod nas moraš na odušiljač baš s kamerama, ali se one ne bace na tebe sa signala. Znaš koliko se vi koristite? Ja. Naselje. On nije ništa bilo. Ja, pa nije tamo bilo zadnja buzana. Ja mislim da ta cesta, da ta autocesta bi trebala ići negdje, znači baš od ozgo gdje je onaj odušiljač. I tu, ovuda ona silazija. Što ne ide ona preko odušiljača, ona bi išla, ja mislim negdje s ove strane. Ona ide tačno više revke onoga što peče janjci. Aha. Višekće njegove čače. Ovuda bi trebalo. Pa da, i ovdje znači negdje, ja mislim, iza ovih kuće. Evo, to je... Ja, eto. Ovdje idemo. Da smo na pravom putu. S Božjom pomoći. A nosim pive. Kad ćemo imati pauzu da ja potegnem? Dobro, ovaj dio ćemo izbaciti. Dobro, podrazumijevalo se na pivo. Je. Inače, Sve znam, ti došli iz Evrope. došao iz Pederske države. Ja, tamo, vama je onaj Jesi vidio ko je pobjedio u Minhenu? predsjednik Kurz, he? Znaš ko je gradonačelnik Minhena? Ko? Novi neki, znaš kako je, koji on imao parolu, kako se kaže tamo je ono, za izbore. Inače se kaže Burgermeister
gradonačelnik. Neće, sve. A on je ga bio Burgej majster. Majken Peder, zaručen sa drugim čovjekom, pobjedio kao gradonačelnik Minhena i onda se ljube mi dvojicu pred slave. Majken. Aj, ono nešto vas je kurac je doslovno, ovaj moga. Aj, kurac je od ovih. Ko ima od naših ide u Austriji? Neće. Ko bude gledao neće zamjeriti što ja nemam. Što nemam selfie štab sa gimbalom, pa sam malo trese. E, sad tu moramo lijevo, ja mislim. Ovo možeš sići dole prema tome. Ovdje imamo vode. Iako nisam dugo. Ako ostanemo bez sve te. Ej, ne, još jedno to. Kako sad nemaju, gdje sasvim? Znači, otmo smo došli, idemo. Sad idemo prema... Pravo. Pravo. Zasazim, ali sam pravo. Evo i ovdje igralište, evo moj vam dole igralište koliko boga. Ovaj sam za ragbi. Da, evo dole. Tamo smo mi igrali nogomet, to je bio ragbi. Evo dole Šemiće, to je Zdizara. Ja mislim da mi trebamo neko da, ali ne još. Mene ubijali, ja sam mogu sjeti majke, ja sam bio Mi ćemo morati malo dolo, ali još idemo gore naprijed, pa onda cimente na onu stijenu. Ja znam da moramo ići isto ovako kroz, ne stazom. Jesi ti siguran da si spakovao taj padobran? Skočit ćeš dole i onda upala puta sažnati da je ostane na klaviru kod se. Ne, ovo je sve spremno. Ovo je od Red Bulla, ne, znaš. Ti skoč. Ko šismi sleti? Ti skoč pa javi meni. Kako si išao? Čovječ. Sluda ovdje dolazimo. Ne znam kako se ovo vidi. Koliko je veličanstveno. Fok, poslije gledaj, čovječ. Ovo to uopće nije. Znači još, bili su ljudi prije nas. Niko ne mari za prirodu. Za prirodu. Nećemo baš reći ljudi, pošto su ostavili ovo što zove. Ali neko je bio. Pa ima ona slika, kaže, gdje žive, ja, Slovenci. Ovi što dođe vam. Jel ovo je gdje žive divlje životinje, a ona flaša znak da su bile domaće životinje. Ti njega moraš isto gledati. Ovaj ti samo stojiš. Puniš ga na guzni pogled. Ja ne znam kako on može. Kod nas nijednom samo nema, ne smije prići 20 na. Jednostavno ne... Nije nema ni položen. Nije kaže 50, onda blekne sa onega. Od njega komada ne ostade. Igra sa svojim mladim životom. Je. Hoće da neš ti mlade tijela. Ja mislim da kad se izađe na njivu, ovamo neku, da onda ja i Rudo smo izgledali otišli tamo. Mi smo izašli neke njive i vidjeli gore Mujekić, ovako više nas. I tek onda smo mi silazili kroz šumu. Ja, vi ste još tamo s cestom, ali ono prvo. Ne, mi smo izgledali iz Okćeva, ne Buzanove da smiju goru sa, na nekim putovima. Ili bar vamo bliže. I tamo neke crvene bobice, ne znam. Jesu. Zdrave. Sve neki sad drugo. Pa da, sad je dolma. Sad je ono nešto medveđu. Voda neku trovu. Aha. Jebo, majk, nije još tolika kriza. Kaže da je ovaj Neđo meni sinoć priča. Kaže šta se radilo čovjeka to je... Pa da, sad priča je išao onoj dole gdje se boje mješi. Ko se tako vezao čovjek. Koliko skače onu ženu svađa, onda uspavali da ne bi trpilo te bolove. Izgleda neko indicirano koma, šta reći. Ovo je kako zeleno. Ovo put. Znači rimski vojnici ovdje hodaju. Ja, oni su dolazili vamo. Lovili međere. Ulov oni su dolazili. Tamo nije, tamo su ovdje je bilo divljači. Oni su znali da će ti međer kad ta završiti Sloveniju. A Slovenija njima prvi susjed. Susedov.
sa sedao. I sad da ti medvjedi ne bi plavali tamo. Ništa ne reći da ovo nije taj, ovi što su radili taj projekat. Ja. Oni su vidjeli ovaj put. Ja, i onda su stari Rimljani. Stari Rimljani, kaže, oni gdje su napravili, tuda ide. Vjerovatno ima i vodovod rimski ovdje. Ja. Evo, kablova nema, pošto on u to vrijeme imao bešni internet. Kaže mene. Sad znaš. Sad zna. Jer pada, ja mislim da smo je s ovom njivom došli od nekud. I onda smo išli vamo dole. Niz ovaj put. Puno je dole već smeća ima. Ništa. Inače, kota dole, kako je to? Kuda je platio dole. Ljetovanje. I tu će neko za mnom poput. Bio sam i tamo u Kestenu kod Onijaline i ono gore više. Ja. Ne sviđa se ono, vjeruj meni, ono je katastrofa. Čovjek nikakvog plana nema. Možda ona u kući, ono... Sam planirao za raditi. Ali ono plana nema nikakvog. On samo naštukava i ode. Voda da nareda više bazena. Sad, jel mi moramo ići tamo još? Ja mislim da bi to sad negdje tuki trebalo biti, možda kako to tu uvijek. Otvoreno prema dole, tako možda lako da to mjesto se dole gleda. Aj sad se zaleti. Nemoj zaboraviti povući spagu, to ga pada vreme. Jes, ja mislim da to mora biti. O, gleda drvete, stojite. Gleda ti lijana, kod Tarzan. Znaš ti šta je kod mene problem? Ja se lako dođem u toknu. Meni je odmah vrtogalica. Koliko misliš onda skočiti? Žmire. Wow. No, jes, to je ta stijena. Sam vidiš nju već dobrim dijelom pokrilo. Možda i nije. Ode vidi na ovaj. Ko je vratio da ne tri pive skoči. Znaš ja sam radio u Puli. Na cestu. Mene tu, ja radio mislim sam kad me ovo konzertstvo. Od tada ja sam nešto slapino uvijek. Koliko sam napravio? Ovo 165 metara lože. Mora biti više od toga. Ja otišao za tebe, onaj tamo će biti za sve. Da ti tu su mujke čuvari. Ja? Ja. Onda morao, evo, ja mislim da to moglo sad biti. Vidi mace, gledaj ovo. Gledaj. To snijeg, boli. To snijeg. Gledaj. Kod mene bar isto. Čuje sve se dimi sa tebom. Ovo je, to je to. Ja, evo, znači. Napravimo smo mjesto. Ovo se zalet, da se zaleti, tu veterinar. Doktora, ti se zaleti ili da ti nađem stolc. Kad je došao da oplodi kravu, veterinar. Sad vidimo smo opasti. Ja, to je ta stijena. Ha? Wow. S ove strane baš ima puno stavim. Prije ovo, ovo je bilo potpuno otkriveno, znači ja sjećam se u osnovnoj, ovo je naš bio izlet dole iz škole. Dođemo ovo, znači dole vidiš onu trškariju, minijaturni oni. Ha? Šta ovo negdje pravim tabor, da su logorim. Evo, negdje da nećemo zapaliti. Da ne zapalimo stati šume. A ovo samo ovako ovi. Evo.
Sad bar nije problem za naći šum. Kod mene u šumi izvaliti stabala. Neće niko. A? Ja. Mora to da biti. Klobase, sokić, fantić. Fasonga, ha? Eee, Drug moj. ide. Zato ja svaki Lovio mjesec... sam odraslu žinku, kako ne kaže, grill beer. Odraslu žinku, ovi Bisočke visoki roštijske kobasica. majoneza, senfić, papričice Ja. i standard. Moramo iftar napraviti da nije pive. Sad moraš skočiti sa tim padobran. Ovdje je ovaj nož, dakle za samo obranu. Ako nas napane međe da naj... Ali je on došao iz Slovenije. Ona iz Slovenije. Ali on nije došao. Mehmedu komad kruha uzeli i tako taj jedan komad od toga tako masnoga. Ali daš uvijek treba dok izdiš tepsije, to si vjerovatno klalo se negdje u jesenu u zimu, dok ono izvediš to se već ohladilo jebi.
Mehmet ono uzeo, bo Mehmet ono ga natpao, joj, veli Mehmet, veli meni sustav zabetonirao. Ja kad se ohladi, kad se ohladi. Pa da. Ono ga natpao puno usta, a izgleda nije nikako. Guto onak onako. Gustiš to. Veli usta mi zabetoniralo. Boli glava. Samo mi žara koliko god. Gledaj, pečena kobasica, bih si rekao, da li ga se šiša. Da vidim. Nije da ga još. Uslobno još jednu kiflu i od te dvije. Ne Bar mogu dvije. više. Ha? Mogu više, to je to. Imaš 5 komada. Meni još jedna da. Nema veze, pončevi pa ću dati onima cekama. Evo, zalazak sunca tamo. Nećemo reći kako su ostale radnje ovdje. Ali dobro, evo, sad smo, skontali smo ovaj put. Ja. Sad znamo za buduće. Jel sad dolazi, ja idući put dolazim u august. Da. Ali onda isto mi je sve to na kratko. Neće nije sve. Hoće mi dole, neću biti Mi puno. moramo prije ali nije problem se vratio. Ja sam provodio. Pa nije, iću mi ovdje ovom cestom. Došli. A? Moram. Hajde. Dokaz imamo, dakle, Evo, vatra je ugašena. da je vatra 100% ugašena. Sad molim te, cenzuru napravi. Ako bude gorlo, Cenzuru. ako bude gorlo šta, nije naš. A mi idemo na sunce već. Zalazi. Dok ne snije mrak, ufete bude. Evo, dakle, Šta smo danas naučili? Da je bolje biti sitna glada. Puno se bolje osjećaš. Dakle, prešli smo. Prvi prag. I ne znam koliko. Naučili smo dakle Survivor. Kako se kaže? Ubili smo paket kobasica. Aha, ili ovo tvoj ključ? Aha, dobro. Ubili smo paket kobasica. I to iz pika. Iz pika. Nisi ne Do pokrio. duše, ja sam ubio 2 i etko ostali 8. Dobro, ja nisam ti sjeo juče. Dobro graštinja nisam. Mislim da je to. Ovo su mogli večeriti vepr. Ili nas. Jusao i ovo. Hajmo mi dok on nije došao na večer. Dok on nije došao na večer. A da mi budemo glavno jeli. Pajze. Ovo to drugo fino. Jedan kolega biće je to. Jo, neko pokmenu. Nije neka divljina kad imamo mobitel. Ovo mi je zadošao. Ti u nas Ovdje gore. su odveć ovi neki znakovi da ne jeste iz blera. A to je onako obično gujica. Maja, mi smo došli do zoni. Ovo, to je ono što sam ja snimao, tako otplena. Samo što mi smo skrenuli sa ovoga puta dole. Sad treba da se vratim. Znači ipak smo se spasli. Vratili smo se živi. Uspjeli. U civilizaciji. Ne morate nas tražiti. Išli baš maksuz
do Vranove grede gore i uzeli sebi zapale polno sebi kobasica. Pa dobro, to je malo gušti. Za Fino je to ljudi, to je što tiče to. Nije kako ovo isto firma, ograđeni i tamo posijano. Fina voćnjak. Koliko sam isto ovdje utaskao svašta nešto. Ali da svi obložene kući s kamerama, tu starima, sve Big Brotheri. Evo da baci sam. Čeo, nas motor čuje. Koja? Evo vidi. Sve solazno. Fin zalazak tamo. Smo sve izroštiljali. Jebe Pirčić. Niko drazne. A ovdje kad smo odizgo, ovo je najbolja bila. Za skijanje. Skije i saoni. Opa, vam koje. Ova je kuća preko ova drve. To je u biti garaža, ili što je? Ovo je garaža. Garaža. Ako ćemo gledat na ova vrata. Ili neko jako debo živi ovdje. Šta kažeš? A, mi smo imali GPS. Spašavali smo i njih dvojice zaglavili, nismo mogli izaći. A to neko izvodi, ja ne znam kod treba to biti. Po Semić je radilo se one tu nešto, sad oni znaju ko živi, ko ne živi. Neka žena unutra, ja ne znam kod. Evo tam dođe struje. Dođeš sebi na tankaš kući vode. Sam treba neki ključ gore za ono. To dobiješ od grada, ovo taj ključ. Ključ grada. Od posebne. Pa mi morali ugasiti vatru, zvali. Ti ko da čekao iftara da zađe sunce. Znam, što ti sad radiš? Znaš ti da sad pred akšom šeitani tu da skaču? Evo, završava. Gotovo je, on je već upetio. Hodaju dva šeitana. Znaš kako su bile ove kobasice? Par excellence. Kobasice, senf, majoneza, paprike, piva, Sira. sok. Sve. Nema moća, hajde tamo. Hajde. Aj, ne nušla kobasica. Ostala ona jedna kobasica. Ostala, čekaj moća. Nismo pojeli, eto gdje, nije zdana faka. Čekaj, hajde. A ti već sit. Evo, vidite kako je stavio. Pa vidiš da nije ispalo dok ti nisi dirao. Hajde, ne bude da smo mi sve pojeli. Evo, sad ću Ali biti kako. ja skoro sve baš pojeo osim te jedne. Čekaj. Evo. Čekaj, evo. Nemoj da se satre auto. Evo ovdje. Tako. Eto, da ne bude da samo mi jeli. Da ne bude da se... Močko čuvaj rep. Voze ovdje ljudi, ja. Prvo smo to je 170, jebote, ovo ti je cesta za 34. I tako prođe taj dan. Evo, E, pade noć. evo, ostali smo iz mi. Vidiš što smo pojeli, popili. Uglavnom, znači smeće smo vratili. Čisto ostavili šumu, dakle, vidiš, sve mi čisto po svakam čovjek. Dakle, ovako ja još nisam vidio da ovako isto stvarno. Krug 2. A što ti ovo, ta tvoja što može... Ovo mora pričati. Prvo se vidi da je žensko. Broj 77. Još mu palio svjetlo, tamo vidim da mi gori. A ono dole, jel treba? Ja isto. Vrata, vidiš? Koji si ga patrijete kako sam ostavio ovaj... Zastav, ima i toga. Ima, I'm from Bosnia, ti mi to Sa tim završavam dakle, današnji program. Odem na špicu, znači odjavljujemo se. Evo ova piva. Na svakom čošku ima prazni, samo
To je to, Dakle, to je bilo to. što se toga tiče. I pogledaj isto još gore. Pozdrav, Raje.